Karlovac and Stonoga at Eurovision. Jedva čekam da idem kući. Sada gledamo Laku i Bosnu i Hercegovinu. Silazi sa čardaka, reko mi je pjevač Laka, ne klepeći na nulama, nemoj da se praviš dama. Ne silazi sa čardaka, reko mi je lično Laka, ne silazi sa čardaka. Evo nas sa Lakom, je li veš opran za subote? Pa ja nisam promijenio još veš od kako sam došao, a ono tamo mijenjamo ga opranje. Gdje se suši to? Tamo oni iz stage-a slomili su nam neki dan štrik pa nam se iskrivio. Reci mi, fali li proba još? Koliko puta ćeš probati još? Pa ne znam, u petak imamo još jednu probu i ne valja im monitoring na stage. Slabo se čuje, ali? Pa neću nam dobro izjednačiti. U subotu, dakle, finale i molim te tvoju prognozu glasanja, kako će Evropa da glasa ovako, ko je, s kim je to? Ovdje će svak za svoga i ovdje će u Skandinaviji svak za svoga, Rusi će biti ocijepljeni totalno za svoga, a ja očekujem od Engleske 12 bodova zbog Britpopa koji mi izvodimo. A ovo svaka će zemlja svome dati komšiji, a Njemačka će dati Turskoj. Imaš nešto poručiti onog i Žabcu slučaju? Čevape. Hvala. Hvala, prijatno. Ne silazi sa čardaka, reko mi je pjevač Laka, ne klepeći na nulama, nemoj da se praviš dama. Ne silazi sa čardaka, reko mi je lično Laka, ne silazi sa čardaka, dok ti ljubav nije jaka. Na moju omiljenu foru prevarim faunu i floru, da život nije postao u moru. To je ništa to je dvije marke. Da zamijenimo, damo ove naočale da ti nama daš ništa ovako. Ne mogu, ove su mi s dioptrijom. Koja je tvoja dioptrija da vidim? Koja god treba. Ne znam, ja vidim, nema ni stakla ovdje. Kaka je ovo šuplja? Pa to mi je dioptrija. To je znači 0 dioptrija. Pa ja. Koliko treba ujutru da namjestiš tu frizuru? Ne namještam je ujutru, namjestim je jednom sedmično i ona stoji tako. Samo tako stoji? Ja isto mislim da bi trebale frizure na večer da se namještaju. Jesu, ovo je večernja frizura, može za dnevne varijante. Stvarno te cvike, koja je dioptrija? Pa evo ova, sad si vidio. Po meni je 0. Cvike su decoration. Hoće li biti kiše danas, život? Ne znam, ali mene noge malo bole, moglo bi biti. Uvijek kad me noge počnu boljeti, udari kišom. Otežaju dole, od koljena pa dole, ko... To je da boksač. Idemo! Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Je to mornarska majica? Nije, ovo je moja majica. Ovo je Mirela, u narodu poznatija kao Lakina sestra. Jesi njemu prava sestra ili ono samo... Obratno. Bez veze sestra? Prava. Prava pravcata. Jesam li mu dobra sestra? Jesu. A Boga mi jesu. Tako? Joj, kad se zagleda u tebe, ovi svi molim. Joj, kad ovi stranci navale. Ćao. Nek navali. Ovaj program su omogućili Scanjet, direktni letovi iz Skandinavije za najpopularnije turističke destinacije u Hrvatskoj, centri za lokalni razvoj, na usluzi građana u 9 gradova Bosne i Hercegovine i u cijeloj dijaspori. Više prirode, više života, Vitalis sokovi. Top Turist, najsigurniji i najpovoljniji put autobusom iz Skandinavije za Bosnu i Hercegovinu. Kovu galerija Visoko, shopping centar za cijelu porodicu. Bonbon Damla, punjena voćna karamela s prirodnom aromom svježeg voća, kao i široka paleta bombonjera Orient, koje možete naći kod ekskluzivnog distributera.